Jadi tenangi sujud kita sujud, kemudian lihat diri kita sujud di hadapan Allah. Aja nawatak kalewe sujud, ruh tidak sujud di hadapan Allah. Makanya disebut dengan beda sajid, beda sujud. Mapangolo ki don rupa. Ale tagati menre mangolo atau yakin na itaki po Allah Ta'ala. Ya ko yakin na itaki po Allah Ta'ala, maka pa illam takun tarahu pa innahu yaraka. Tapi ya ko ale tati menre mangolo ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu kama kadani anta abudallah ka'annaka tarahu kasiwengi pomu dilalana kasiwemu yaki ko makadamitai fa illam takun tarahu narekode mule pakir fa innahu yaraka yakibano makadana ita ka pong Allah Ta'ala ukuni na megala ada rupan atau masampajang angkato Allah kuat wah desa karun tu pak oko lalangi wajo lalangi lo siwa angka masih bicu koronri masampajang akatalui kata derek na pacocok pas kata derek pamula wacuri maka nasi Allah tak silam nasilah lu namu sedih giling ngamitai tapi jamaahnya tahu dia nak kata derek mama ko bami jamaah maka bami ko sedap ikutannya pas lina dia nawat dialai mama kero pak magai cocok ni narek ko jamaah na memang tapi aku nggak tahu lepak